Kanigedek All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentaka step. Presiden ke India ula playo mat jong Mahatma Gandhi ha Switzerland nin kesngi. Ka GST network larai bade ban pendan kamno adu adhar ha gejing pensisha yaki kam khayi bat kiwe-kiwe. Bat ketenat IMD Shillong kala pelat yaki balun ban kmi ya gejing long jengman jong kal air. Ka kubor ke babnia. Presiden ke India Ramnath Kovind ula playo mat balashna da katama jong Mahatma Gandhi ha Switzerland nin kesngi. Presiden udan ha kejinglet jingo basan sngi sha Switzerland ban kan tiyo gi kam khayi bat kejingye dai bat kari Switzerland. Yau ni umat la play man kan mawe kejinglet jingo Mahatma Gandhi sha Switzerland ha kesnam shajar kendai spa lai puwe. Kadiru kejing kan mawe kelengko sngi kha ba shi spa san pho jong Mahatma Gandhi menta kesnam. Ramnath Kovind ulong bakijing kai Gandhi syapang ka ahimsa kajing syongsuk bat kajing elong shipara kidang yahap haduk kini gisngi kibamenta. Ka GST network kalarai badai ban penon kamno adu adhar haba pensisha yakinong trekam haki kam khayi bat haki kam baper nadu benai kala lengkot ka senam banwan banwengi kijing duko trekam hakurukom seo ka khajna goods and services tax GST. Yakni lapan benadu Deputy Chief Minister Kejala Bihar Sushil Kumar Modi ubakhle ekakenhun ki menteri ka GST network. Sushil Kumar Modi ulong balahap banle ekane namar lasyam bahaki arsnam ki balalet kiladon ki jingduna hagurukom sew khajna yak GST. Katanat Public Health Engineering PHE hag District Southwest Garo Hills kelala banyo arsha ke jinglum khajna naki yeng brio ki baring kat hado ubnai jeliu mentagasnem. Hado ubnai leber mentagasnem ke jingyo lum khajna naki thanong kendong kelalong sanpusan hajar sanspa sanpuai tengka. Henry hado ubnai jeliu mentagasnem kelakiu syakashilak prahajar sispa sopuhnyo tengka. Katanat ka kemilenti ba ka jingnum khajna kan kieu dakan reu nak sispa kat hau benai banwan. Ya kanela penpau ha kejingelang ban kemi ya project barang ya ceprang jong katanat karep karyang katanat PHE katanat water resources ka soil and water conservation bat ka basin development unit. Ya kejingnya bicycle la kawe lama haga district Southwest Garo Hills do Deputy Commissioner ke district Raj Kumar S hanin kesngi ban pen priang ya ke kubor ban lek kuat bat pen biang ya ke bam bataimet. Kani kejingnya bicycle kala sedang na Celapara bat kalakut ha Ampati Mini Stadium. La penlong ya kani kum shibenta jong kejing rake ya ke Poshanma. Kumbasis pangut ki kena banyak bicycle kle shimbenta hakane karali bat kilara lang ya kijing tho ki bakran Jepang kabam kajing le kuat bat kerukom let bar ke bakot bakya. La bot ya ki da kajing ya pat ba kinong tre Anganwadi bat kinong tre Asha. Ha bakran kajing lang u Deputy Commissioner ula kran Jepang ki kam balale ha ka Poshanma ne ubrai bakran Jepang kabam ke bataimet. Bat Jepang ke jingkong san ban ai da kadut jong kekme ki kelung ki bahdo henriu benai kerta. Kani ke kubor kawan Shapi na ke All India Radio Shillong. Ya ki balun bahe bala pendap dakal air hydrogen ki bakia praspa gram la pelat na ketenat meteorology ke baha apa Shillong nin kesngi. Ban kemi bat pencong dor ya ke jinglong jingman jongkal air ha ki benta ki bachelor. Sanjay Best ubadai director ketenat IMD Shillong ulong ba ketenat IMD kalabo ya santeli kejaka ban kemi ya ke jinglong jingman jonggal air ha kathan chite lam mingi bat ka wei ni kini kadai ha Shillong kini ki balun kila ban kieu hado laipo kilometer na lor ke rengko ya kini ki balun on pelaj arsian ha kasisngi kata ha kapor men step bat ha kapor janmiat bat ya ki radio signal an shim na kini ki balun bat an kemi ya ke jinglong jingman jonggal air ha ki core computer ha ka apa Shillong observatory. Ka kenhon na ka army public school bakentop yau pratham gurung bat u Joel Bla kendia kala job ya ke jingi turko balatip kum ke Dr. MM Das Memorial All Shillong Inter-College High Secondary School debate competition ka ba arpuar balapenlong da Zenith Jubilayat Club nin kesngi. Ka St. Edmunds Higher Secondary Section Kalawan Baar bat ka Pine Mount Kalawan Balai. Barok lang khat santeli ki jaka pule kele shimbenta ha kani kejing terko. Kapang terko kalalong reasonable restrictions should be imposed on mainstream media.
Presiden ke BJP Ubaderu Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah Hanin Kesngi ulaple ke program ke banne shtayo ke Seva Sapta bankan mau bad rakhe ya kesngi kha Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi haka khat nyau tarik menta ubnai ulas sedang ya kane da ke beshim benta ha gejing penkhoj bad gejing sam ya kiso shakinong pang ha ka AIMS ha New Delhi ha kane kejing rakhe babrosh tayo kinong yalam bat kinong tre ke BJP kin penlong i kilumpung no senyang ya kesnam bat kilumpung ajing sumar bat kin jingo ik hospital bat ki yang ri khon swet ban ajing yarap ya kibreu ki MP ki MLA bat ki wei kinong mi khmat na kaseng kini shim benta ki program baper ha keleng ki benta jongkari Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah uloong baka ketien Hindi bat kiwe ki ketien kari India kidai baneyat chaprang rengkat. Amit Shah uloong ya kane ha bakran ha gejing yalang ha New Delhi ha gejing rakhe ya ka Hindi diwas hanin kesngi. Ha kum kani kesngi ha kesnam syajar kendai spa sap kundai ka Constituent Assembly kala shim bat pentrai kam ya ka ketien Hindi balatho ha ka Devanagiri kum ka ketien ban pendan kam ha kari. Amit Shah uloong bakaktin Hindi kala ban peniteli ya kari. Uloong syuk bakalong ke badan kam bakari kan don ya kawai kejat ketien ban yo ya kejing itu hakmat kepertai. Menteri Sarkar Pedang Ketenat Culture Prahlad Singh Patel nin kesngi ulaple ya ke exhibition kam e-auction ya kejing ai ngobha bala ai Shah Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. Habakran ha kejing yalang Prahlad Singh Patel uloong ba Menteri Rang Badu Kari ularai bandia da ke bakle dor ya barok kejing ai ngobha ulayo na kebenta ban penne bat penkhoj ya kawa gangga. Kani kejing de kini kejing ai ngobha kan beteng lengba kejing le online hadok kalai terik urisau ha ke portal www.pmmementos.gov.in. Ka United States henin kesi kala penti kena ba Hamza bin Laden uberi ukhon jong unong seng ka Al-Qaeda Osama bin Laden ba ulayap. Ka White House kaleto ba Hamza bin Laden ula sya peniap ha kejing yakun ka United States persya ikiliano ha katan Afghanistan Pakistan. Dakane ka White House kaloong ba ka Al-Qaeda kala nang tron ha kejing don nong yalam bat kala nang tron ha ki kampentriam jongka. Ha Assam ya kethup kerteng ba lapan biang jong ke National Register of Citizens jong ki lai klur lai pau lak ngut ki brio bala apply ban yo kerteng lapelaj online nin kesngi. Kito ki bami kerteng ha ka National Register of Citizens kila banwat online ha ka www.nrcassam.nic.in. Ka National Register of Citizens kadon ki kerteng jong kitu kinong shong ka Assam balapan biang ya ki kot kisla ki badon kam. La ban pen kan mau hang ni baya ki kerteng jong ki khat kandai lak ngut la kentat ban kenthop ha ka National Register of Citizens bala pen mi ha ka lai pui terek ubnai bala let. Kini ki brio ki la ban let ujor ha ka Foreigners Tribunal. Ka Sarkar Pedang henin kesngi kala pen benai ki babon ki lat ban kentiu ya ki kam shalan. Ka Menteri Pelatengka ke Sarkar Pedang ka Nirmala Sitharaman kalapan menai ke skim berthamai ka Remission of Duties or Taxes on Export Product ne RODTEP ban kentiu ya kinong shalan. Kalaong bagan ni ke skim ke berthamai kan bujli ya ki skim ki barim. Hashwa ban penkut ke kubor ha ni ke step sa shisien kimat bakongsan. Presiden ke India ulapli umat jong Mahatma Gandhi ha Switzerland nin ke skim. Ka GST Network kelarai badai ban pedan kam no du adhar hagi jing pensisha yaki kam khayi. Bad ketenat IMD Shillong kala pelat yaki balun ban kmi yaki jing long jing man jongkal air. Bad kato ko kubor kala kot yaki nega step kabala wan chapi nag All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ini sok baga Delhi Station nag benta ka kubor hagaktin Hindi kaban bot ka kubor hagaktin pareng hakapor prakat san minute. Ngipin kan mawi pikinong sngap baha kapor prashteng na kaniga station, pinyo ako kubor na katanch de mingi hagaktian pareng. Sngob haban ap menta ki kubor na Delhi, kapor menta kala jantap artat praduna san minute.